Ngucanio cia atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ya Embu irerĩkana kwambĩrĩria thutha wa mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji gũcemania na atwarithia a nduthi, ĩndĩ mũcemanio ũcio ũgatharĩrio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩrĩa kĩranyita mbaru mũhũri biacara ũmwe gĩcigo-inĩ kĩu. Mũtongoria wa gĩkundi kĩrĩa kĩgĩte mũcemanio na mũmbunge ũyũ augĩte mũcemanio ũcio ũtabanĩtio na njĩra ya waragania na atĩ gũtirĩ na ũndũ mũru marathugunda tiga ũkũria wao marĩ atwarithia nduthi. Tulikuwa machairman wa hizo picking base kwa karibu zote za Manyata. Tukaita mheshimiwa ndio tujue kutoka tumchague amekuwa akifanya mambo. Tulikuwa tunataka kumwambia tunaona kile anafanya na tena atuelezeni mipango mipi yako nayo kuhusu watu wa bodaboda tunapoendelea. Aliongelelea mambo ya Uwezo Fund, akasema wale vikundi wamejipanga, pesa ya Uwezo ni ya serikali na iko, so ofisi yake ili kutuletea forms tujaze ndio wale wamejiunga wapate hiyo Uwezo Fund. Oho ni mateanĩirie mũrũgamo wa gĩkundi kĩrĩa marang'ethanĩra nao makiuga matiratambũra ũtongoria wao. So sisi tuna support Embu wa Manyata afanye kazi yake na afanyie Manyata kazi, na sisi hataki siasa hii. Hii si time ya siasa, hii time ya kufanya kazi. Kama ni huyu chairman anajiita chairman, sisi hatumjui. Sisi tunatabua chairman wa picking base. Unasikia? Sisi tunatabua chairman wenye tumechagulia kwa picking base. Si ati kujaga tuambie mtu anasema ni chairman wetu na hata tunjoe mchagua. Gĩkundi kĩrĩa kĩranyita mbaru mũhũri biacara ũcio kĩracukĩra mũmbunge wa Manyata kũrehe ũteti ũtongoria-inĩ wa atwarithia a nduthi. Kwa hivyo mimi ningeomba mjumbe wetu, tafadhali wewe wacha kuleta mambo yako ya siasa kwa watu wa bodaboda. If you want to score kwa watu wa bodaboda, sio kutupiganisha, ni kutuleta pamoja na kutuonyesha maendeleo. Ngucanio ici igucĩrĩirie mũmbunge wa Runyenjes ũrĩa ũkũhĩtũkaga itũũra-inĩ rĩu kũrĩa ahoreirie anake aya na kũmoria metheme kũhũthĩra ũũru nĩ ateti. Bodaboda ya Embu Town nataka kuambia hivi, tumishe amani, ni sawasawa deal, yeah. Ndio dakika ya mwisho, at the end of the day utaenda kwa nyumbani. Sawa. Na mtumira wa kunwa terereke. Kiripotera Inooro TV. Hakim